Kashnong Lingkhoy kabaha papo East Khas Hills District haka khadway trek unay weng araja rupsaw kalayo panle don buram khaddu yu Sipai ka 10th Battalion jong ka Assam Regiment usipoy Aibok Madur ubalaklat no akapor budon hakakam banyada yalakari usipoy Aibok Madur ubaladon kumba life house nem hakarta uday trashnong nagashnong Maubri Riboy District badu laklalong kumunong shnong hakashnong Lingkhoy hadien ka jingpoy shongkha jong u Usipoy Madur ulaklat no akanyo trek unaiwing arajar psaw hakapor budan hakakam Hasiachen Glacier. Usipoy Madur ula ino ikatanga syadien haringkat ukun shinrang badang sisnem tam hakarta. Haswaban ra di ontep yung Madur hulum jingtep jongga balang Katolik hasenda jongga senduk kabalatap dakalama lairong jongkari India. Lalak banyo sngo bat yo i yaga jingyam briu bat kajing jauh umat. Hagaju kapor la sakhi bawat nako office menteri rangba kajelau konrat ki sangma kalapha ikajing solem haringkat usintiu bat kiwi kumju kajingle buram kabakaddu naka Assam Regiment kabaki jule takabashim salute ya kajingle niam lapanya the parish priest Father Felix Lingkhoy bat Father Pius Chadap haba ajingkren bat ban pentingan ya kayeng kesem badru ban ong bau sipoy Aibok Madur ulaklat don buram kumuwei unong yada yakari Tiuneu Aibok Madur ulayap don burom ulayap kaba yada ya kari kade gejing yap kaba krautam bau breu na iti la gejing em na kabanta ban yada kari Aibok ulayap ban pen em ya kayeng kasem ya kalok bari kikun uyap namar bagani gekam gejam go bau ture yadari Henry ru bansai kalok bansai kikun jikti tulayap ban yadai kari ulayap ban pen im ya kalok kikun bari kitu baro kiba don gajing shania hau kumbala keren kinong keren nadu sister kinong keren kibhaswa wan nagayeng kasam kababaha kabari blay kabayo gajing yaro aslong hathaw Papua gajing alam jongkon kupa jong pada kimi baru asyeng sisan idai gibadon burom tagayeng kasam rudon burom uyap don burom gajing yap jong kadai ganuksa na kabenta jongi baro iwai piwai ban IT la gajing em na kabenta gajing baha jong kiwai tagaperthai kayaro kaperthai kai burom kabalang kayaro kabalang kai burom na kabenta kito baro kibaim na kabenta ban sakri kiwai teuneu Aibok Madur laim ban sakri kari ban yadai kari laim ban pen im ya kalok ya kikun
ni penpai ka met jong i syaka kendau naga bagalami ni tips kambau kris benengkong banyap ban mi pan un sakrsiu ya ka met jong i bat jong jirungej baro syaka buram nyai ki ne mani para jong i utrai jing Jesu Kris do trai priang sngo bhai i ka jing suk ka hima jong ni pan ya ka ne do Kris utrai jong i amen ko trai to ai hai i ya ka jing ja thai bom jukun Ko jing shan ko shan hai in ja thai ha ka jing suk amen Nanti buat cuti nó mới sẽ tak. cuma lagi profil tahu Hashwa kani kata ka shpo terik unai weng araja ropsau ka sarkar jila lingbau menteri rangba ukon ret kisang mau lapen bena ba ka sarkar jila kan ai arphulak tingka shiki bahieng bahasem jong usipoi aibok madur usupai bulalen lade yala ga jing em hasiachen u menteri rangba ka jila lapen bena ye kate hagarin san social media ka jong u haringkat ka khubor sngo ya ka jing shlur jong ni usupai u IT yala ga jing em haga jing shakri haga kam ban yadai kari hasiachen Menteri Rangbau long ru baga jinglen ladi jong madur ka long ka aka ka ba onom la mat klet kumta kum ka jilla ka burom ye ka jing IT ka jong u baga kan mau ye ka jing IT lot jong u na ka benta ka ri Habatin pej bahagi kishap ka shap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya